дуруд мегӯем ба шумо бинандагони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. барномаи навбатии хатсайр аст манзури шумо. тоҷикистони азизи мо бо табиати зебо, ҷашну маросимҳои гуногун ва таърихи ғанӣ дили ҳар сайёҳро мафтун менамояд. ба ин хотир ҷиҳати осон кардани рафту омади шаҳрвандон миёни кишварҳои ҳавасманд барои рушди сайёҳӣ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чораҳои заруриро меандешад. вобаста ба ин қобили зикр аст ки чанде пеш раводид миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии эрон пурра бекор карда шуд. ҳоло шаҳрвандони ҳарду кишвар метавонанд озодона ва бемаҳдудият ба мамлакати ҳамдигар сафар намоянд ки ин иқдом ба рушди ҳамкориҳои сайёҳӣ ва фарҳангии ду кишвари бо ҳам дӯсту бародар мусоидат мекунад. аз ин рӯ ширкати сайёҳии ватании Somon Travel бо мақсади муаррифии бештари мавзеъҳои сайёҳии Тоҷикистон ва имкониятҳои фарогирандаи ин соҳа блогерони эрониро ба Тоҷикистон даъват намуд ва дар доираи ин иқдом чанд нафар аз чеҳраҳои шинохтаи ин соҳа ки фаъолияташон ба таблиғи имкониятҳои сайёҳӣ равона шудааст ба Тоҷикистон омаданд ва аллакай чанд рӯз аст ки аз гӯшаҳои гуногуни кишвар дидан намуда аз он ҷойҳо навор омода мекунанд ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо миллионҳо нафар пайравонашон мубодила менамоянд. блогерон сайёҳати худро аз пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе оғоз намуда ба шаҳри Ҳисор рафтанд ва инак дар сафари навбатӣ ба самти вилояти Хатлон ҳаракат карданд. мо гурӯҳи эҷодии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ низ дар ин сайёҳат бо онҳо ҳамроҳ шудем. ёдовар мешавем ки дар баробари блогерон чанд нафар сайёҳони эронӣ низ моро ҳамсафар ҳастанд. дар доираи хатсайри мазкур блогерони хориҷӣ аз шаҳри Норак дидан карданд ва аз мавзеъҳои тамошобобу имкониятҳои сайёҳии шаҳри Норак навор бардоштанд. сафари мо ба ноҳияи Восе идома ёфт ва дар ин ҷо онҳо аз озурхонаю қалъаи таърихии Ҳулбук дидан намуданд. роҳбалади қалъа ба меҳмонон таърихи ин ёдгориро шарҳ дода аз аҳамияти он дар тамаддуни бостонии минтақа маълумот дод. блогерон ин лаҳзаҳоро барои нашр дар саҳифаҳои иҷтимоии худ сабт намуданд. ҳасан Садидӣ роҳбари ширкати сайёҳии парипарвози Ҳома аз ҷумҳурии исломии Эрон бештар аз як сол аст бо ширкатҳои сайёҳии Тоҷикистон ҳамкорӣ менамояд ва дар ин муддат ба бисёре аз минтақаҳои Тоҷикистон сафар намуда бо ҷашну оинҳои тоҷикӣ аз наздик шинос шудааст. Садидӣ мегӯяд ҳамроҳи ширкатҳои сайёҳии Тоҷикистон хатсайрҳои махсус таҳия намуданд ва мехоҳанд дар таҷлили ҷашни Наврӯзи Тоҷикистон ин хатсайрҳоро ба роҳ монанд. در ولایت بی‌نظیر ختلان هستیم در تاجیکستان و به همراه بلاگرهایی از ایران به تاجیکستان اومدیم تا جاذبه‌های گردشگری بی‌نظیر تاجیکستان رو به مردم ایران بیشتر نشون بدیم و دعوت کنیم که نوروز به تاجیکستان بیایند. ما تورهای مختلفی رو برای جاذبه‌های گردشگری تاجیکستان در ایران تعریف کردیم و آماده ایم که گردشگران ایرانی رو در نوروز در یک ماه نوروز در گروه‌های مختلف به ولایت‌های مختلف تاجیکستان روان کنیم و ایرانیان عزیز هم به اینجا تشریف بیارن و بیشتر آشنا بشن با تاجیکستان. تورهای فرهنگی، تورهای طبیعتگردی و تورهای تاریخی که ما تعریف کردیم به کمک دوستانمون در تاجیکستان به همراه شرکت سومون تراول بسیار لذت بخش و بی‌نظیر خواهد بود برای گردشگران ایرانی. اینجا قلعه هولبوک، قلعه بی‌نظیر هولبوک که گردشگران ایرانی رو در 1200 سال پیش شگفت زده خواهد کرد. ما هم خرسندیم که در این یک سال و اندی که من در تاجیکستان هستم و معرفی کشور بی‌نظیر تاجیکستان، کشور همزبان، تاریخ و فرهنگ مشترک ما باعث شده که علاقه‌مندی بسیاری از ایرانیان چشم به تاجیکستان داشته باشند و بتونن
بیشتر تبادل گردشگر کنم بین ایران و تاجیکستان. همینجا دعوت میکنم از تاجیکستانیای عزیز که به کشور ایران هم بیایند. کشور ایران کشور شماست. ما فرهنگ و تاریخ مشترک داریم و شاعران ایران زمین فرهنگ مشترک ما، تاریخ مشترک ما و زبان پارسی نقاط مشترکیه که ما را با هم دیگه وصل میکنه. درود بر شما، تاجیکستان و ایران به پیش. ҳаминтар сафар идома ёфт ва бегоҳ гурӯҳи блогерону сайёҳон ба шаҳри бостонии Кӯлоб расиданд. баъди ҷойгиршавӣ дар меҳмонхона ва каме истироҳат, меҳмонон ба тамошои шаҳр баромада аз оромгоҳи шоир ва мутафаккири бузурги тоҷику форс Мир Саид Алии Ҳамадонӣ дидан карданд. рӯзи дигар ҳамроҳи меҳмонон бо ҳадафи дидан ва наворбардории бештар ҷониби кӯҳи афсонавии Чилдухтарони ноҳияи Муъминобод раҳсипор шудем. бо расидан ба кӯҳи Чилдухтарон мо манзараи ҷолиби омезиши фаслҳои зимистон ва баҳорро мушоҳида намудем. зери пои мо сабза дамидаю гулҳои баҳорӣ шукуфта, аммо дар муқобили мо кӯҳҳои барфпӯшу сабсафед намудор буданд. духтарони блогер дар ин ҷо куртаҳои чакан ба бар намуда дар пасманзари кӯҳи зебо аксу наворҳо гирифтанд. خانم متین که سالها باز با سیاحت مشغول است و جایهای زیادی زیبای جهان را دیده است، ذکر کرد که کوه چیلدختران یکی از نادرترین و پراسرارترین مکانهایی است که تاکنون دیده است. خیلی با من پیشنهاد شده بود که تاجیکستان رو برام از نزدیک ببینم و قسمت بود که امسال بتونم بیام و از نزدیک بازدید داشته باشم. راستیتش رو بخوام بگم ذهنیتم از تاجیکستان اصلا یه چیز دیگه بود. میدونستم که خب خیلی از تاریخ‌های مشترکی هست بین ما و تاجیک‌ها، ولی فکر نمی‌کردم کشور اینقدر مدرنیته باشه. کلاً دیدم نسبت به تاجیک‌ها و تاجیکستان عوض شد و چیزی که خیلی برای من جذاب بود که بیام و تاجیکستان رو نزدیک ببینم این بودش که هم زبانمون فارسی بود و مشترک بود، هم خیلی تاریخ مشترکی داشتیم. ما از شهر دوشنبه سفرمون رو شروع کردیم به شهر مدرنیته، ماشینای خوب و خارجی و آدمای خوب. من خیلی حال کردم. اومدیم، دوست داشتم که روستاها رو ببینم، شهرهای اطراف رو ببینم، بریم تو تاریخ یکم قدیمی‌تر. این شد که از هولبوک و ختلان و الانم که دقیقاً تو چهلدخترون وایسادیم و فکر می‌کنم پشتمون الان چهلدخترونه زیباست. خیلی مسیر طبیعتی و بکر بود، من خیلی حال کردم. بخوام از چهلدخترون بگم شاید نمونهشو واقعا نداشته باشیم، شاید توی ایران خودمون هم نمونه کوچیکشو داشته باشیم، ولی این بر من خیلی جذاب بود. مثلا اون شاه دختی که تاج بالای سرش کاملا مشخص و هویدا بود، یه جذابیت خاصی داشت توی منطقه. قلعه حصار هم بازدید داشتیم، هم قلعه حصار هم موزه حصار. خب یه تاریخ مشترکی بود که شاید برای ما خیلی جذاب باشه دیدن و شنیدن اون تاریخ مشترک. یه چیزی رو واقعی بخوام بگم، برای من تاجیکستان انگار که توی سفر خارجی بودم. واقعا جدی میگم، چون هم زبونمون فارسی بود، هم که خیلی مهمون نواز بودن مثل خودمون، خیلی راحت میشد باشون ارتباط گرفت. اون خنده رو لبشون، اون کمک کردن، اون یکدلی همدلیه خیلی نمایان بود قشنگ توی همشون و این مهمون نوازیشون خیلی میتونه آپشنی باشه که از اینجا به بعد ان شاءالله گردشگر همینجوری سرازیر شه به کشورشون.
дар баробари табиати дилрабо дар ин мавзеъ масъулон шароити хуб барои истироҳаткунандагон муҳайё намуданд, ки дар охир меҳмонон аз меҳмонхонаи Челдухтарон дидан карданд. ин меҳмонхонаи панҷошона бо тамоми шароиту хизматрасонии ҷавобгӯ ба стандартҳои муосир бунёд шудааст, ки имконияти дар як вақт қабул намудани то 100 нафар меҳмонро дорад. меҳмонхона дорои 50 ҳуҷра буда, аз апартаментҳо, ҳуҷраҳои люкс, ҳуҷраҳои нимлюкс ва ҳуҷраҳои стандартӣ иборат мебошад. дар баробари ин меҳмонхона дорои тарабхона, ҳавзҳои шиноварӣ, толорҳои баргузории конфронсҳо ва маҷлису мизҳои мудаввар ва ҳаммом мебошад. дар шафати меҳмонхона барои меҳмонон ва сайёҳони дохиливу хориҷӣ бо усулҳои хоси миллӣ намунаи хонаҳои истиқоматии минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон, аз ҷумла хонаҳои хатлонӣ, бадахшонӣ, суғдӣ ва раштӣ бо дарбаргирии расму анъанаҳои хос бунёд карда шуданд, ки сайёҳон бо шакли хонасозӣ ва ороиши хонаҳои истиқоматии минтақаҳои мазкур шинос мешаванд. чуноне зикр карда будем, ба ғайр аз блогерон, сайёҳони эронӣ низ бо мо ҳастанд ва мо назари онҳоро дар бораи Тоҷикистон пурсон шудем. یک هفته اومدیم کشور تاجیکستان، شهر دوشنبه. شهر خیلی خوبی هست. موزه رفتیم، بازار رفتیم، دخترون رفتیم. خیلی جای دیدنی رفتیم. جای دیدنی خوبی داره، خیلی قشنگه، خیلی مردمان خوبی دارن. عالیه، خیلی خوبه. خانم زینب شهلی که در شبکه اجتماعی اینستاگرام حدود 700,000 obunachӣ دارد، از سفر تاجیکستان اظهار خوشنودی کرد و تاکید نمود که هنگام حضور در این کشور احساس بیگانگی نمی کند و از هموطنانش دعوت نمود که تاجیکستان را همچون یک مکان ناتکرار سیاحی انتخاب نمایند. در سفرمون از دوشنبه به ولایت ختلان و کوههای زیبای چلدختران توی مسیر قلعه زیبای هولبوک و موزه هولبوک رو دیدیم و در مسیر آرامگاه میر سید علی همدانی رو دیدیم که برای من بسیار جذاب بود. چیزی که برای من تو تاجیکستان خیلی ارزشمنده و خیلی برای من چسبید و دلچسب بود، فرهنگ مشترک ما، زبان مشترک ما، زیبایی و اصالت اینجا بود که دلم میخواد اون چیزی که من اینجا احساس کردم تک تک ایرانی‌ها بیان اینجا و احساس کنن و اون چیزی که من باهاش احساس غرور کردم از هم زبان بودن و از هم فرهنگ بودن با مردم مهمون نواز اینجا، اونا هم احساسش بکنن. واقعیت رو بخوام بگم، تصور من از شهر دوشنبه اصلا همچین چیزی نبود. بسیار شهر تمیز، مدرن، ماشینای لوکس، مردم مدرن، مهمون نوازی، لبخند آدما و یه حس نزدیکی بسیار زیادی که ما به مردم اینجا داریم برای ما مطمئنم یک خاطره و سفر بسیار بسیار خوبی رو رقم میزنه. من به تمام ایرانی‌ها و هموطنای عزیز خودم توصیه میکنم که حداقل یک بار شده برای لمس اون فرهنگ و اون زبان مشترکمون بیان و تاجیکستان رو ببینن، به خصوص دوشنبه رو. من جایی که خیلی دوست داشتم قلعه حصار بود در شهر حصار که 3000 سال قدمت داره. اونجا دو طرفش لباسای تاجیکی رو میتونی بپوشی، لباساشون هم که فوق العاده خوش رنگ و خوشگله. من اون روز که اون لباسا رو پوشیده بودم انقدر آدما مهربون بودن، همش میمدن میخواستن با ما عکس بگیرن و ما رو دوست داشتن، به ما عشق میدادن. واقعا تو این احساس شیرینی که اینجا میتونی تجربه کنی فکر نمی‌کنم تو هیچ کشوری برای ما ایرانی‌ها و فارسی زبانا این حس چشیدنی باشه. خیلی بهمون خوش گذشت. با توسعه راهبلد سیاحان خوراک ملی قلوتاب آماده کرده روند آماده‌نمایی این خوراک را برای خود ثبت نمودند. فرهاد که چندیز در تاجیکستان سیاحت دارد و از خوراک‌های ملی تاجیکی استعمال کرده است، نظر خود را نسبت تاجیکستان و لذت طعام‌های ملی تاجیکی چنین بیان کرد. مردمان بسیار مهمان نواز و نیت صاف و قلب پاکی داره تاجیکستان. برخوردشون با توریست بسیار خوبه.
توی مدت یه هفته اماکن عمومیش رفتم بازدید کردم، موزه رفتم بازدید کردم، اکثر پارک ها رفتم بازدید کردم. الان هم 2 روزه که اومدیم از دوشنبه بیرون به سمت کلوب آمدیم. 1 روز در کلوب بودیم، 1 روز هم که الان اومدیم 40 دختران اینجا بازدید کردیم. احتمالا تا یه هفته دیگه تاجیکستان هستیم. اینجا به ما خیلی خوش گذشته. توصیه میکنیم به ایرانیا و هموطنا که هر موقع وقت داشتن خواستن کشور خارجی برن بیان تاجیکستان، چون هم اینجا قیمت اجناس پایینه، قیمت ها نرخ پایینه، خوبه، برخورد مردم بسیار گرم و صمیمیه، مخصوصا مردمانشون ماشیناشون که بین راه افراد جابجا میکنن برخوردشون خیلی خوبه، قیمتاشون منصفانه هست. از رئیس جمهور مردم تاجیکستان تشکر میکنم و از مسئول اون توری که ما آورد اینجا آقای سدی خیلی تشکر میکنم که واقعا تور بسیار خوب و عالی داشت. بسیار جای دیدنی ما را برد، بهترین هتل، بهترین غذا، برخورد شرکت و تور آقای سدین بسیار عالی بود. غذای تاجیکی 1 شوربا خوردیم، خیلی خوشمزه و عالی بود. یه غذای دیگه که هم رفتیم رستوران خوردیم اسمش بروتوب بود که رفتیم آشخانه تاجیکستان خوردیم و امروز هم خودمون اینجا قروتوب درست کردیم و خوردیم. خیلی خوشمزه و خیلی عالی بود. бо ҳамин сафари 2 рӯзаи мо ба вилояти хатлон ҳамроҳи блогерону сайёҳон аз ҷумҳурии исломии Эрон бо хотироти зиёду ҷолиб ба поён расед. бо умеди саломативу сарбаландӣ ва саодатмандии шумо бинандагони азиз дар пайи кашфи масирҳои нави сайёҳии кишвар то барномаҳои ояндаи Хатсайр.